Ala kalğanı kesiңер de birөө көтөрүp кетип калчудай болуп муну. Men munu mundaylı qo'yib qo'yib, bundan ko'rinmay qolib anan keyin. Qanday saqsaqal? Жақсы. Жаман неудобный экен муну чапан. Жаңы чапан кийген экенсиz. Каяктан, тойдан келатасыз ба? Жок, баягыны Ырысбектин юбилейине деп кийгизген экен. Анан чечип алдым, ал жинди мас болуп көрүнгөн жерге оонап муну да өлтүрөт да. Жакшы чапан экен, мыйма болбосун деппи? Чаң болбосун деп. Буну кайсы фабрика тиккен, толдон тиккен дейли экен, айлана. Жаңы да кийинип болуп кетип, жумшарат. Ошо үйгө издеп келип кетипсиң, эмнеге келип кеттик энди? Майрамдын алдында мына жакында 8 март болот эмеспи? Ошого аксакалдардын атынан кичине сиз сүйлөп берсин, алдын ала жанагы биздин коллектив 8 мартта бошобой калат, эс алаталар. Эртерээк эме кылып коелу деп. Ошого мен ойлоп аттым эле, өкмөттөн издеп келип кетти десе, дагы бир 5000 сом ала калып, жылдын мыктысы деп атай калганы карашкан окшойт деп. Эми ал жылдын мыктысын берип аткандар башкалар. Быйыл начар адам калбады окшойт, Бүт эле жылдын мыктысы болду го бу. Өмүрү эчтеке иш кылбаган, муну айылдын башында биздин алымканга жылдын мыктысын бериптин. Ал өмүрү эчтеке иштеген эмес ал. Акча алышса керек да. Үйдө эмес экен деле рас. Москвада жүрүп келдим. Бир жак бар, бир ай. Балам чакырып, кичинекей балам Москвада да. Кемпир өлгөндөн эле кетип калган. Ошо иштейм деле макул дедим, барып алып. Улам чакырат, ата келип кетсеңиз болот эле. Эмне бар эми караганда Москвада десем, баланчанын атасы келип атат, апасы келип атат, апам болгондо келет эле деп наалый бергенден коюшул. Жаш баланын көңүлү калыча калган үйдүн бутусун деп Москвага барып келдим. Көп жүрдүңүз окшойт, Бир айга жакын жүрдүм. Ошо. Москва катуу өнүгүп кетти. Булар мындай өнүгө турган болсо, дагы 5 жылда биздин Бишкекке жетип алат булар. Бишкекке жетишип алышы мүмкүн, бирок Жалалабадка жетпей калабы дедим да. Жалалабадка Анан барып алып барарым менен эле балам, ата жаш кезиңизде телевизордон көргөн жерге алып барып келейин деп Кызыл Аянтка алып барды. Кремльге бардык. Барып машинадан түшө койсом, шляпа менен күрөң плашты кийип алып, кайып Ленин ошо жерде жүрөт. Ошо жерде квартирасы бар анын, жазып алган сыртына Ленин деп. Билбейм, анан баламан таң калып турат, мен балам, бул кишинин өлгөнүнө көп болду эле го десем, көрсө бирөө Ленинге окшоп кийинип алып сүрөткө түшөт экен ал эде. Сүрөтчүлөр ошо жумушка. Ленин менен сүрөткө түшүп калды деп экөөбүз Ленин менен сүрөткө түшүп атып, мынга карасам, нар жакта Путин эки кыргыз бала менен сүйлөшүп турат. Баары ошо жерде. Бечара булардын президенти жакшы турат, биздин кыргыздардан бери көңүл бурат экен. Биздин айыл өкмөт убагында таппайсың го. Bizde ayıl hükümet duruşunda caz gelgen dele birden kozunu salvanlı görüngen koktu kolot dele jürer birden akar dönüz dırlatıp alıp öyle. Bektepin zavuçunu esti olup canına. Şunkur çaktı boyla öyle mi? Şunkur çaktı boyla öyle. Anam oşentip tan kalıp dursam, görse al da oşent Putin'e okşap giyinip alıp süreççiler. Anan Moskva'nın bir beni tan kaldırgan yeri ayakta bizden ballar başkaça olup kaldı. Başkaça olup kaldı. Özgörüp kettik. Buna bizden ayıldın başında satıp aldı var o. Satıp aldığının balası Moskva'ya bir yıl işte evet, ayıldın başında 2 kavat üy salmadı mı? Ayıldın başında aksa. Biz tangalığımız da Oruslar şunca Kırgız'ın içine satıp aldığının balasını jaktırıp kalgan okşayın hep tangalıp atkan. Görse satıp aldığın balası barıptır dağı, oşol Moskva'da mında murda varıp işte butuna turup kalgan özünün 22 yaş çol bir ayalda alıp aldıdır. Özünün ulu. Özünün ulu. Satıp aldığın Moskva'da balasına 88 yıldısı. Al 88'de algan ayalı özünün 22 yaş çoğun olken. Anı görüp alıp çakamı karma, buğam ne öyle oldu der. Yemeğe. Gel etsem, andan gel. Al istek emez. Buna koşunan var o Nur Mehmet. Bunun balası da 88'de tigi menen çoğul ketken.
Onur Mehmet'in balası var, özünün klas yetekisi Santalat'ta alıp alıptır. Koyunuz. Koy böyle. Özünün Oşak olsun. aya şapası da al. İyi. Santalat yetekisi Nur Mehmet'in ayrımının kursu taşta. Özün ayaşın ezin kantı olmasın. Klas yetekisi olmasın. Özün neceyin alıp alıptır be? İyi. Kızık deme aksakal. Çınını aytқанда түшүнбөйм. Az жаштарга түшүнбөйм. Мен өзүнүн эжейин алып алса билбейм. Ал может эжеи мектепте окуп жүргөндө жинне тийип койгонго. Anam? Жинне тийип койсо жин келип жүрсө керек да кийин шашпа. Bir gün öç alamın деп жүрсө керек да. Bir öç al, iki öç al. Oşonça da geçsin ola ona. Akmak atan. Uyatımız gözünün çoğun ayaldalı var. Аксакал азыр ошол жакта Москвада азыр ошо жаштар өзүнөн улуу аялдарды алып алат го. Ошолордун эсебинен жашайт да. Ошолорду аякта Альфонс деп коюшат. Kim деп koyacak? Альфонс деп коет. Ayaktan bile de koyup bilmem, bizim ayda 88'lerde öyle koyup andaylar. Anı görüp alıp, tan alıp geletsem, Moskva'nın poyuzu cedin aldı minen cüret eken. Metro. Metro değil mi? Metroga çıkıp geletsem, iki kırgız bala. Birörün çarşının jarımı jaşıl, jarımı köp. Birösününki jarımı kızıl, jarımı sarı. Birinin belinin biri bekem kucaktab, birbirinin töşüne başını koyup alıp gelidat, kırgız ballar. Yani bular kimdir desem, bular 98'ler deydi. Ölgölü kalgalı. Sakal. 2008'lerde görbeyle ölüp kalыңыз hem. Oşonda oynamına soğan oldu yani. Hazır hem düşünüp olmaydı hem. Hazır başkaça olup kaldı. Anan oşonu görüp alıp cana eşikte yüreğim sıkılı, oylanıp oturganım oşol bolçu. Geçen vakit yakında barıp gelmedim Moskva. Oşo oylanıp oturgam, gelip alıp mine kıcalat bolasın deysiz. Sen. Al azırkı жаштардын эмесин айтасыз. Жанагы эки аялдар өздөрүнүн балдарын өздөрүнө каттатып алып атат бияк. Аны айта көрбө. Аяктан аны көрүп алып келсем, ошо сен айтканды неберем бир күн чуркап келип телефонду көрүп атат, ата муну караңыз дейт. Эмне экен деп карасам, бир аял чыгып алып мындай атат. Эмне дейт? Биз балдарды өзүбүзгө жаздырабыз. Матчесто дейби? Матчесто. Анысы билесе. Аксакал аз жанымда болот ба эми? Туура эмес жактан шылтоо таап атышат да эми. Себеби деген эркектер дагы 3-4 баласы менен таштап коюп кетип калып атышпайбы? Ана ошон үчүн аялдар ошол балдарды атасы карабагандан кийин эми өзүбүзгө фамилиясын өткөрүп алабыз деп атат да. Өзүнө фамилияны өткөрөт. Бирок бул ошону шылтоо бул жөн элечи. Анан ошонун шылтоосу менен тиги эненин укугун коргойбуз, баланын укугун коргойбуз деп башталат анан. Анан эртеңки күнү ал эчтеке эмес. Эртеңки күнү анан кийин бул жанагы энесине каттатып койгондон кийин ал кимден төрөп алсаң дагы өзүңө каттатып ала бер деген сөз. Эми башка улуттан төлөйсүңбү, Кыргызстан төлөйсүңбү? Бул эми ойноштукка жол ачат да Аксакал. Карабашың жок, анан андайга жол ачылып кетсе, ана биздин Жолдошбектин такыр эле көчөдөн кирбей калат эле. Аксакал, ал дагы эчтеке эмес. Эртең жана сырттагы душмандарчы. Атайын сырттан акча алгандан атайын кыргыздын келечегин бузганга аракет кылышат го. Эртең калып эле баланын укугун коргойбуз деп чыгат дагы. Балаңа сүйлөтпөй, жанагы мынтип атат го, сен ата энең сага мынткенге укугу жок деп атат го. Ошол менен шылтолуп келип туруп, кийин баланын укугун коргойбуз дегенде мындай болот. Чет мамлекет ушундай экен. Бу жерден бир кичинекей бирөөсү баласын же кызын эшитип барса азыр айтасың да. Ай мына ким кызыңбы же уулуңбу деп айтасың го. Кийин ошону же кызың же уулуңду айта албай каласың. Себеби ал 18ге чыкканга чейин антип айтканга болбойт. Укугуң жок. Кыз же жигит өзү 18ге чыккандан кийин жигит мисалы. Андан ары же эркек болорун, же кыз болорун өзү тандайт экен. Тандабай мойын үзүлсүн акмак, Тандаганча айтканга болбойт. Ошо кантип мыйзам болчу? Assalamu alaikum, hurmatly tуугандар. Кудай буйруса 15 апрель күнү
bir ayın talapları degen bir ayda törölüp çoğalgan talaptılar konsertlerini yapıyoruz spor sarayında. Biz Abdullah İmamoğlu'ndan keyin söylөгөнгө akılız yok. Kelinizler. Ağzımızda 15. April'de kütüyoruz. Belesler Fiormo'nun aldığında Gültekin balvan bilen jigit tursa. Yani nan balam atın kim desen Nargiza da vatsanım. Ошондон болот атпайбы? Аксакал, мына эркек 18ден мен мындан кийин кыз болом деп тандап алса, же эркек болом деп алса, кыз бала. Ошон менен жанагы эркек менен эркек үйлөнүп, кыз менен кыз үйлөнгөнгө алып баратпай акырын алдап. Ayvan ata. Akayının andaydım betin arı kılsın. Oşolordu görüp alıp, yüreğim uçup can oynanıp oturganım, oşol oldu yüreğim sıkılıp. Cem, siz oğlumuzga barıp geldiniz mi? Barıp geldim. Ana emne anam, kança kapa olup, ne olatasız, kavatırlar. Ya barıp geldim, işi dele jakşı, densoluğu dele jakşı. Prosto benim balamda 88'da. Ошондой дебейсизби? Oturuşku aragasan, arkakmakların, ayaşlarından tarttırbaysın ödep tursa. Bana ola da oturgam. Oşonu öyle var, mında kılayla otan balam. Yemi gelip kalsa, oy boyuna koy boy, üylep durup, Oo, balağız gelip kaldı o. Жақшы келді. Ya atam mı öyle? Жақшы тұрасыз ба та? Жақсы o da жақşı. Ой, біз кішкене отпуск көріп, шашылып өле келіп қалдық. Hey, Assalamu aleykum. жаңылар байекеңе көз сүйлешіп отқанбызда. Ya aynen hiç bolsa aytıp koyboysun, ata bilet aldım, baratam dep koysam. Ой, мұнау суық болып кетпеді. Ана 23-інің ішіне. Bir ulaqtap gelip soyup atasını göre kazanға salıp koyup. Gülmüngdep karap güç vurdum, güçümdü jinap tüstürdüm. Pakvelin kurgur sembi de pomidor menen cüstürdüm kılıp. Ulan kavurgan çetinen geçip aldı oturup doçoktun boyunda. Тамашаңыз қалбайды. Aytıp da boysun. Қандайсыз? Жақсы bolam, жақсы құда. Өткенде қандай келді? Самолет жақты ма? Жақты, самолетun bir yeri жақпады bolam. Aç koyup kalayın dedim. Жақ çalып alып aptırмын жаныма. Сумкада қалып қалыптырды ақшам. Мен билет алғанда барын даярда тамақ ашу менен деп сүйлөшүп бербедим беле апа эске. Тамағы бекер беле. Мен айттым ата, ұтып қалыптым да айттым. А мен жинди каяктан билем, келгенге сен ач коюп калайын дедим. Andayın bilgende bir şaşılıktan törtte aytıp koyup oturup bilem. Dollarından ver dep. Шашылып эле келип калдым ата. İşte отпуск алдым эле анан сизге жолугуп, денсаулык сурап коюп. Болду bolam. Nesi olsa dile aman esen gelsen boldu. Altın başın aman bolsa oldu. Kakaraz hazır baykenge koyup süйлөшүп atkanbız. Seni gelse üylep koyayın dep. Buna, erten jaz gelse mal arıktayıp balam. Jana Güröň beye bu yıl tuğbay kısır kaldı. Uşul eti varında uşunu soyoludagı buna ayırdın başında Ahmet Ayaş'tan var o. Uşul Ahmet Ayaş'tan jakşınakay neberesi var. Benim bir o sözümü jerge çıtabaydı. Oşonu sağa al bereyim. Bravo. Buna kakaraz baykenge koşonu süyle. Bunu katın sen menen gelgen be. Janatan ben Türk gülesim beri karabaysın. Oy, oğlunuz menen geldi hazır. Aytkança ol böyle karaba etmez. Bu çok geçmedi o zakta. Bunun kim? Ой, сизге айтайын десем сөз беріп айтпайсыз ба? Үйлөнгөм жақында. Анан айтпай сюрприз кылып атайын алып келип койдум да сизге. Ne kılıp deyt? Men түшүндүм. Өткөндө барганда сизге айта албай койгон экен да. Көргөн эмесмин не? Анан эми ошону атайын кошо ала келип мына сюрприз кылып. Sürpriz kılıp? Приз кылып алып келиптир. Мындай шок болсун деп. Sürprizin sali eskirek emes mi? Çıkmayız da tabii. Suyuyorum da ben, suyuyorum. Bu sağa çeyin 3-4 yerge sürpriz bolğan demek şey mi? Ayıban ata. Bari bir 88'ligine barıp durdak mı? Oşonça gelen kızlar uşitiydi bakmak koluna. Ayıban ata. Cüret koş evde üyürümene sürülüp naravas bir yere basın. Akma ata. Bunun çoğun ne moksoy? Suğa çıkayız sılgı gel. Mağın kaç boldu dem özüңүz келдиңиз деп өзүңүз тураңыз sen. Yemin Akılını surap көрөсүз.
Ya Ayaş. Ama Ayaş da böyle. Şunu da ben. Yetay. Kaysıcılık olasınlar. 68 ele. Ne değil? Menimenen tenken. Şıngırıyor. Yaylanan uşak antip olsun. Hey, munusu 68. Ha. Bul 88. Men 58. Hey, bul buğa qaraganda manga жақынырақ болды. Qayba? Birçe tur aytasaq sakal. Hey, mında qaraynan bulam. Minesi olsa дағы bilimim var. Manga qaraganda ақыл естүйсün. Жауышпай мына қатыр, ақмақ. Жатқара чоғылмай. Оңап кетіп басқасын отыранан кейін. Шилбегіні таңғыға көтерен. Мындай қыл. Азыр мине көп самолет Москваға билет көп. Самолет көп. Bir deme қылып сөйлесіп мен çoğutқан ақшаман bir билет алып беріп, bir deme ертеменен кетейін кетір айланам балағам. Мұны оны ел ұқпасын. Ел ұқпасын. Ушул жерде қалсын. Ел ұқса дағы мұны қошынан тоқтаған ұқпасын. Тоқтаған ұқты дегенше ертең Бишкек ұқты дей бер аны. Bir deme қылып мұны оны кетір балам. Ama sakal, ne kılmayız, savır kılıp durmayız. Men de bir oy gitti da. Öttü bir yaka. Siz ayıp etmeyiz bunlar. Tiyag 68. Siz 58. He? Tigi de 20 yaş, sizge 10 yaş bulup Ya anam ne uyat emes mi? Oşun için ayıp etmeyim ben. Toktakan jana kızı olup gelgen üyüne. Al 2 günge çeyin özünden zapoydan çıkpayt. Al görgön dele yok. Ağa çeyin şaşpay süйлөшөлү. Andan göre tigini kızdı. Sizge aylandırı iyi beyler. Ha belki men klastaşlarım var tamam. O berk akmak bermeyin dep talaşat da. Vay aksakal. Oy berkiге men özüm klastaşlarımdan taap berem. O ağa da bir 68 turgandır. Oy var. Akçalılarından var. Mınдай kıl. Minesi olsa дағы үйге alып kirip süйлöş. Bunu joldan arı beri ötken biri jarım görüp kalsa dağına şermende olasın. Uyga girdi ana, ap uyga girdi. Hadi açım ben şöyle yaklaşacağım. Hey, aldım asıl uyga girdi. Ne, özün çarşına karamaya. Çok rahmat.